Metero ndavura. Ni igisaza ariko nabonye gitereta abanyeshuri batonye. Reka. Agasubira. Kwa ndimbati nagiye ndya akabiswi ka Turwasa. So Kakajwi ko twamenyereye yuko uri kutujyana ahantu hagiye hatandukanye, ahangaha ni ko mbona ibinyubako bya danje inyuma. Hano ni muri Amerika hariya bayita na Rubeji. Noneho hano hari igihe tuno dushyimbo ntubibona. Hariya hari ibigori byararumbye. Reba tuno tujumba. Tubuta ejo bundi nzaturya. Hano hari soya, dore wa n'ibigori. Twahinze ibintu bita hybrid ariko hano ni udunyarwanda. Hano mwakwisemo twaturi tw'utunyarwanda. Ngo turyoha kubi. Turaryoha ariko twabaye ibikuri nka gaheza. Gaheza ni cyangwa tumeze nka nzovu. Nzovu metero ndavura. Ni igisaza ariko nabonye gitereta abanyeshuri batonye. Reka. Agasubira. No, okay. None se ubundi ni ukuvuga ngo ahantu Ruveje hose urahazi? Ruveje nayikuzenguruka nkayikwinjizamo nkayigusohoramo. Ruveje hose ndayizi. Ruveje wayizengurutsa ukayinjizamo ukayisohoramo. Ahangaha rero, ahangaha twaba twinjiye. Ahangaha harabura gato ngo twinjire. Ubu turi imbere y'amarembo ntabwo turakomanga. Ntabwo turakomanga. Ntabwo turakomanga ngo tugende twite tuhabanyira. Ubu ahangaha turi ku marembo ntabwo twari twanagira kunuza ku muryango. Ntabwo twari twinjira. Ahangaha duhagaze ni? Hano duhagaze umudugudu nawe bajya ariko ni muri Ruveje. Ubu ahangaha ni ya midugudu yo mu cyaro y'inyuma. Nese yuko ariko nyine ibintu bita ibirayi byina. Ibirayi narabihinze birandumbira ntabwo ndibesha. None ugihinga ariko ibirayi nzabirya mite byanyina. Nari nzi ko mwe murya ibirayi bivuye muri Kinigi. Kinigi twe turabihinga tugura imbuto. Ese hano urabona hano wahinga hakagutunga mwana, ubuntu uri kutubeshya. Hano ntabwo wagutunga dore usibye ibijumba byonyine wajya. Mufite n'indi mirima mu gishanga se hasi? Reba mu gishanga. Mu gishanga hariho umugeni, hariho ibisheke. Inyuma ya Noruveje wa mugani hari n'ahantu henshi. Hano hasi wigeze uhajya? Hari hasi no mu gishanga. Imodoka hariyo n'inzoka narayibonye. Hano hasi? Inzoka yari igiye kuma nyina nayikubise inkoni. Yuriye insina. Habamo amazi se? Amazi ntayo arimo usibye amasoko aturuka hariya epfo mu gishanga. Noneho n'akakuze kanyoka hebe, ejo bundi katwaye umuntu. Uvugishije ukuri? Ejo bundi kamuhaye nyina. Uvugishije ukuri kakuze kahise kamuha nyina. Noneho ngo n'imodoka ngo zagiye kumureba ngo basanga aracyari muzima. None epfo muri Nyabarongo umwana yaranyifatiye. Umuntu ngo yaguyemo kariyabura ngo basanga igitenge cyamvuye. Umuntu yagiye mu mazi arimo ingona nka miliyoni nizamurya yiyahuyemo. Hariya muri Nyabarongo umuntu yagiyemo ariyahura. Ingona zanga ku muryango, polisi zije zimukuramo. Abo bantu ntibabeshya. Kakajwi ayo makuru barayakuye? Wasa umuntu yaba ari ubwadura. Ayo makuru wayakuye? Ayo makuru ndiko naraye rwose nabyumvishe. Ayo makuru hoyete utabeshyera radio? Nabyumvishe. Wabishe cyangwa wabizo makaririmbo kumva nkaka karimo ka Krisizi ngo narira. Ngo narira ateka. Nese wabirose ariko? Umugoroba narindyamye abafeye birabivuze. Waciye n'akanya ngahita rwana n'umujinya nkahita mwanyina. Nese Kakajwi, iriya taje ndeba inyuma wigeze uyinjiramo? Iriya taje rero bayigishirizamo ibintu by'amaziboro, harimo ivuriro n'ibintu byo kurya. Iriya taje irimo ibintu by'amasiporo? Byo kurya n'amaziboro. Noneho hari n'iyindi yo hepfo ya Ndimbati. Iriya buriya iri hepfo yo kwa Ndimbati? Iri hepfo yo kwa Ndimbati. Okay, yiteganya no kwa muganga.
ntabwo icyo kintu kijugunye, jugunya icyo kintu ufite, jugunya urwo runuzi ufite, ukagaragaza muri videwo zose, niko ko numva ari hatari. Ubwo se kwa Ndimbati ahazi wigeze ujyayo? Kwa Ndimbati nagiye ndya akabiswi ka Turwasa k'amajogora nagaye nyina. Kwa Ndimbati wagiye rya akabiswi ka Turwasa? Naranaguye hasi uwo munsi. Zamurijwe nyine naguye hasi, urumva ntabwo ari ibintu bya dani, ariko urumva yuko ubutaka nabo babaje. Wababaje ubutaka nabo kubisa ivi do ubwo se reba ibintu kankurije. aho ngaho waguye he? Waguye hagana? Naguye hariya hepfo mu muhanda, ubutaka butabwanyura. Kwa ruhuritse mwa ibisebe cyaraje, noneho nkajya nshyiraho imiti dore iri kumva. noneho ejo bundi kwa Ndimbati nagiye mpita agacece ka 700. ubwo si igihumbi kigiyeyo. niwe wakiguriye? Ninjye nakiguriye. Ubwo ntubeshya. Nari ndi kumwe n'umuntu nyine turakomanya. ubwo byita gukomanya. Kakazwe, ubundi uvuye hano Norvège hari ahandi hantu uzi? no kuri Muhabura ndahazi. Norvège irubatse? na Muhabura ndahazi. no kuri Muhabura? ruguru iriya ku mafarashi. Norvège irubatse kabisa. N'uduce tw'ingagari. Nose ruguru iriya ku mafarashi ho wagiyeyo? Ku mafarashi nagiyeyo mbona ukuntu baba bari koza amafarashi n'ibyatsi, akana n'ifarashi nabibonye. Warebye uburyo bayoza? Uzi ko ifarashi isumba umuntu bwiwe. Iyo bagiye kuyurira bagenza bate? Iyo agiye kuyurira hari ibintu by'amasikariye biba biri imbere ye, arabyurira agahita ayijyaho, agahita afata bya bigozi akabishitura, sinzi ukuntu nyine ikagenda. Barayikubita? Barayikubita igahita igenda. Ese Kakajwe waratembere mu bundi mu kintu kijyanye n'ibisimba, ibikoko uzi iki? Inyamaswa nzi imbwa, dinezoro, inka, ingona, imvubu n'ibindi, n'inkwavu n'ibiki byose. Akanyamaswa bita akanyamasyo warakabonye? Akanyamasyo narakabonye cyane ku Gatare. Wakabonye kuri televiziyo? Oya, ku Gatare hari umuntu wari ufite umurima, hari isoko n'ahantu mu rutoki, noneho ahinze asangamo akanyamasyo. Akanyamasyo kaba kangana gate? Akanyamasyo aba ari gatonya, gafite ikintu hejuru kimeze nk'amabuye kajyamo imbere. Barakabonye sha. Waratembereye. Nese mwana kari kagiye kunduma n'agashyize imbere urutoki. uyu mwaka ugiye gutangira urawubona gute? Urabona komedi zawe zizaba zigeze? 2-0-2-5 ni umwaka mwiza, komedi zanjye ngiye kugenda nyina kuri telefone. Ngo ongera usubire ngo ni kangahe? Ni 2-0-2-5. Umwaka 2025 ngo ni nguki? 2-0-2-5. Umwana urakerebutse kabisa, bise nemera. Noneho komedi zanjye nubwo ngiye kuzishora ari nyinshi, noneho nakari n'umutoya kuri YouTube yawe. Bwira abantu noneho hagarara neza, we mubwira abantu Banyarwandakazi, babwire neza. Banyarwandakazi hariya kuri YouTube kakajwe mutoya niho mbarizwa. Mugiye mwahita mubona video zanjye zose, mugahita mubona utuntu turi fresh. Babyumvishije neza. Banyarwandakazi murabyumva, musubscribing ibintu bigende neza. So kakajwe mutoya, ubundi ugiye kujya mu wakangahe harya? Ubu ngiye kujya mu wa 5. Ugiye kujya mu wa 5? Ugiye kujya mu wa 5 kabisa. Urabona ibijyanye n'amasomo bigenda se? Ibijyanye n'amasomo biragenda. Ubwo none ngiye mfite n'ubwenge. Nkubaje wabaye wakangahe? Nabaye wa 19. Ewana, congratulations kabisa. Noneho nize n'ibihembe bya 2 mu wa 3, kimwe ndagisiba.
noneho ndimuka mpita mu wa kane. Igihembwe kimwe cyo mu wa gatatu waragisize? Nigamo 2 mpita nimuka. Nize ibihembwe 2 mu wa gatatu mpita nimuka njya mu wa kane, none ngiye kujya mu wa gatanu ejo bundi. Sha urakaze, none urakaze ntago woroshye. Erega Imana igenda mu nzira y'umuntu. Kakajwe ufite ubwenge bw'icuri bukuru. Niko urakaze. Okay, so guys, banyarwandakazi, uyu n'ubundi ni Kakajwe nk'ibisanzwe. Ngaho sezera abantu ture. Bye bye. Tuzongera guhura kuri YouTube channel Kakajwe mutonya, n'ejo bundi nzashyiraho izindi.